Deruda. Alhamdulillahirobbil alamin. Ternyata mie viral yang ada di Surabaya Wismita sekarang akhirnya buka di Bandung. Aduh kan ya, saking viral na ya mie kuat kaya nu level 50 cabe kuat ka dibukbangkeun takus kami teh. Ya lo kudu diisi 50 juta kali ke nih mamanya harga mie pedas nate mulai dari 9 ribuan aja di sini mah. Berikut tempat teh luas enakan bener-bener cocok pisan buat rombongan ieu mah. Ribet mereka juga lagi ada promo grand opening buy one get one atuh ieu mah meuli tambah hemat atunya. Aduh kan ya saking kuburan pesan salawak ieu teh nepi 100.000 si kami teh. Nama orang cobaan halau eta si mie goyang na. Istighfar 50 juta kali barudak kieu teh mending ngeunang-ngeunang teh. Komo deui si mie diskon 50 cabe namanya bener-bener mendiskokan nabung si kami. Salah kitunya si Wismi ya merek mie 10.000 meni loba kieu si porsiana teh. Jajar liasina teu waduk. Teu mending ngeunang pisan. Geus pugu aneka dimsum ngararenut sagede si kami ge cuma 10 ribuan aja di sini mah. Kan ditanyakeun si Yosiana bener-bener full daging pisan. Ini hayang ngamuk si mamanya aneka sushi juga cuma 12 ribuan di sini mah. Cau balau ya mamanya rice bolong dengan 13 ribuan Surabaya. Urusan ti koroma tinggal